Manung Hutna Impact News ne NONGTHOMBAM Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayambu taramna okchari. How kipen umid yankai mari phazal laba matam kaktaba UNC gi economic blockade amadi hariba blockade asibu lotion of getamakta aduga national highway sing asibu hangdon of getamakta ngarang Manipur tak lalamba Union Minister of State Home Affairs Kiren Rijiju na phongdol wapam singi matang da kanan ne gudang tangasi Impact News ki studio lengsin relay basi. Joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President Soibiriba aduga Kakching constituency ki MLA Soibiriba ko yoja Y Surchandra hamta Surchandra Putram Mukchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us SANGAI Express Manipuri edition ki editor Soibiriba ko yoja KHOGENDRA KHOMDRAM ni yoja KHOGENDRA Putram Mukchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Soibiriba oja Dr. RANJAN ni oja Ranjan Putram Mukchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si oja Ranjan dan bagla chage oja ngarang Union Minister of State Kiren Rijiju na lam matamda wapum kya mathambira me maruina national highway ani maksi at any cost hangdokta ba yade masigi damta Manipur ga men lokhot pa yaba thak mayam lokhot piu center di adum mateng panu gi damta any kind of assistance pinu gi damta layana highway wapum phongdok piram le at the same time 184 companies layri security forces ki central gi aduga thare amasu lambi da lere habagi wapum lai aduga kuntra thare amasu lani habasi nangarang phongdok pana tabida mayamam lere so my security arrangement di yam kana tawri adubu hojik mayamna hangiba question habta permission hangiba question da yamna khangning ba haba tare adumadi akogi police ahum leihidaba aduga police tarama thoyamna sokhibagi thodok masi NSM IM gi orambu ya adu NSM IM na sum makal gi illegal gi thabak chathare haibasi chumabra hana hang matamda madu NSM IM na tawi tawde haibagi hojik phawbuda confirmation leitri madu gi damte inquiry chathari habi wafum jophundo pirami aduga Karigomba illegal act ama chathakibagi NSN IM na illegal act Manipur gi soil da chathakibagi information amata center da laiti habagi wapam phondorpada Manipur miamda nuai tabo khoshang kharadi phauna ki kari habini sa matang sira khoi center na information knowledge amta laiti na haramis tasengodi khoi gi hujik lairiba union government siga state government ani si federal structure ni there are many systems ko karmaina state ta thoi ba event singa si central gi level da yoga ge se madu mechanism do most probably state ki machinery singsina tawrom gadra tawrom oidra di khangde ta sengbadi unified command gi coordinating chairman se khoi gi CM ni and he is one of the authority to report to the center aduga mathang da khoi chief secretary sini aduga concerned area du gi SP du ni hariba ohum sina report se governor the governor to the center the yogadavni. I do not know whether this system is followed or not. They are authentic oiba mong da kari report tograge se mase akhoi public domain da leite adu tawram dragadi Kiren Rijiju na hairi badu madu chungane na khale koi okay adu center the knowledge leite so maina koi police personnel ahum sikhiba nipan amana sokpusi gi knowledge leite kanana torpono haibagi wafum sid mayam su khitang pen da batar madu makti center akogi center gi minister amana do wafum thamaning da ba aduga maruina sikri bisi akogi police personnel sing ni akogi law and order bunga no gidam ta akogi lekhida ba ngatani aduga hari wafum sida akogi information leite di haraga national highway number 2 national highway number 37 Imphal Jiribam UNC sumba aduga tarik 39 ki December ki 39 ki koi gari mai chakhi bagi sumba incident me amde law and information leiba aduga Hariba police ahum sikhiba nipan sokhibagi atramato sokhibagi information leite aduga even IRB gi IRB gi camp tagi habtare nongmai kun na chingba lakhiba masigu mai information amta leite habasi kitang paisida pen da bhaitare so official reporting si tawrabra tawdribra habi question sine ina raise tawrise state government ki authority inside Panjari authority dona proper system da central government da masigi ports report tawrabra NSN tawuni aduna tawuni se phajana high war ga state government ma the Sweden response to kane okay nadana khoi gi kare ni newspaper gi kari gi si mirai weg din ate ko asimag na government ma the gi action lo wei se kitang okay newspaper ki report media report na press ki report na evident we are having matang se dai oja Surchandra lak chagi oja koi state government ge site gi center da high report sing hai batare first information mayam se government da hadi center da peak hibal leitri bra Rijiju gi ngarang gi wakam se knowledge am ta leiti hai se politics story benedna blatant lies story de never adu kadung su saksita di mai pak pa yaroi akhoi gi from time to hojiki wadang hanaki sida to khroba hanaki su
India government report pikhule. Not only that, hanagiso even koi discussion da either sidara ISTV dara. In a sense, I am nomaiga farga koi Assam rifle farga state government sinabagi opum koi madi matang se koi BJP chen panjarone. In a sense, I am gi koi na designated game nate noted game to aruga koi the nose of the Assam rifles koi paisa khai center the masi hanjan khanar wapam ne mogi ground rule gi wang wada Manipur innocent I am tawesi center so army su intelligence le akoi gi intelligence na teba mogi intelligence lu admana ai sukang khang de baduna ai national news mi sibi phong tu khang de hergadi ai officially report should be from time to time innocent I am matang le koina state government not only now since even UPA sarkar matam degi hona koi matters take up tor masi koi noin mateng log noin tok tor bani noi gani koi ceasefire tor maduna innocent I am je koi ground rule wa mo operate tor city noin punish togadawni noin moi koi rule togadawni noin masi convince togadawni innocent I am noi control the togadawni Manipur operate toisi Manipur ante Nagaland ki wang with operate toisi pheng ni loi khangi okay ground rule ki wang made habani adu boja matang sita handaki incident sing sabata re koi gi nungkaw da nongmai lakhi bagi natraga koi gi Imphal more lambi da thokiba thoni da thodok sita koi police lai khida bagi se masi NSN IM na ni haibasi mokoi ne claim tor pasu leite adu ga mengi site ki inquiry chathar matung da masi NSN IM na sungso soidre haina report pibi khibade le rabod innocent I am nothing kanam to roy mokoi ni uji operate adu kana speculation dari yaro have speculation dari hek adu farga koi gi tawdrgadi innocent I am ni fare have buturi fadim na koi haing moiba however everybody Manipur the leba mi lak punipan khangaiba masi innocent I am to bunesi adu was inquiry di to birabra ko inquiry chathari even fana koi moisi fana koi kan honari tawdu koi somda su fana honaba somda so koi raw material kari ma'am koi essential commodities usanna ko hona basira security force ju kara fatigue way I think sai the security force ki 184 companies already Manipur da leire tare da malambi da leire hai su pondok piram hana already leibani hana 100 report hana lagi leir pa samne fel karke ma'am thargani akone additional company si hana thari si di 13 ni adagi 7 am on way leire ang ade moina Nini makai pini, hairak tabini, specific request of this. So, haijan gono. Okay. State government has 60 companies. Ni 60 companies. Okay. Adu moina hojik 13 limited to 7 lagi henang ngamoy je. State government hire pulay. Okay. Ako 7 di henang ngamiro. Ase ako na fake to the phajna khandaraga. Siri either BJP MPP Congress public suffer to boneba. Sincerity matter koi punam on a sort of not by telling blatant lies. Adu boja khoi inquiry is ozana buti chatha biri hai inquiry chathari to inquiry ki final report ama hoji center na hire misi Kiren Rijiju na hire misi state government notify torpi matung na action torko to bani without consultation with state government na khoina action am to lokol pangam dega men India na hai bi wafam so pondu piram uja adu report se pibam thok tabrasin reports NSN I am na soidre have pose inquiry dugi my di chatha badan tan khoina sai we are running, our forces are running after them. And I can why not report pinina? But pending which Kari innocent I am operator Wesibo, Masi media labor, it's in Yona, Manipur the innocent I am operator Wesi, Kangba Kangdebasi, some idea Kangil. Okay. And it was evident when a proof in a people. So innocent I'm a sound like it's so more confront to the powers of Pitan. But what action they have taken? I ground rule violate torga a quick force to kro paramilitary force na paba confront to su pitan yogrena a kari central okay ground rule kaibaleti have wapum rang photo piram su lei koi Manipur ke tawang mafam da handak ki chahi makta da phaba mayam yaw khre pressure da ki tha to ko mayam su lei khre adu ground rule se akoi ki ceasefire ki masi violate to ba leite
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯃꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯩꯁꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯨ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯀꯣ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ NSCNꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯂꯩ ꯑꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯋꯥꯏ ꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ taking action if not ngamdragana why they are not informed to the central akhoi smaina NSN camp leire masing ngamdre central help hero ise kari gi ujibo haida adu mamang da thengkhang kya rakta state government state police na phaba tarkasu central na state pressure pira ga thadok ki mayam madu ga sub manavar humor ama anda khabar ama da phong e ko mai thadok khro haire na garang Kiren Rijiju na haire na adu wa phong ta leite na here say report ta pai da haijal ga tobuse masi मसीदी अखोई यानिंग दे honest and dishonest सी करा ओके सेंटर ना प्रेशर पर केबल इते ममांग द फाखिबा कादर सिंह से थादो खिनबगी दमकता सिने बजा हाइबिरिसे माने ओके ओजारसो लाक्सगे लाक्चद्रिंग जो आई ओजा खोगेंगी मोमतलोजे मदांग सिदा खोगी सीज फायर एक्सटेंशन से मणिपुर दा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट खोई मणिपुर बो यूरोप यारो हाइबो इरांग चावनो थोखिबदगी 2001 दा मसी हंजनग्रे नागालैंड खतद ऑपरेट तौनदि हायरगा हायरिबा चहिदु मक्तदगी हाउजे फाव फॉर द लास्ट खोगी 15-16 years से अदुमक NSN IMC ipong phong na dum laina re dikhanga masi evident pi the ber kai no dikhang re tu mamang da pha khiba mayam sina di masana self evident or ne tu center so pressure pira ga state government masi thadu le abi wafum sulari kari habi ngi khoi manipur se da ground rule ngasai khoi Kiren Rijiju na ground rule to gai de ka har maga masi chaw na minam mane logduri bra na traga swai se da muksu amana amada huna bagi phim madum oidori bra kai habi no ja raj masi se tongan ba angle da yang bi ai hoji haji NSN I am going to government ga sis phaya tongna ribsi Manipur without territorial limit adi Manipur yong na tai pham yong sadani haru kan jida irang horaktana Manipur da sis phaya je leitre na haibne ba adi NSN I am going to India government sis phaya Manipur sana de haibne sis phaya sana da bani na sajida NSN I am not tori ba thawak se Manipur da di la le ba la le di kanu da khoi rom da di moji anoni NSN IMC akhoi ga India government ga yanara su Manipur di yanadaba adu ma ka no ne ba moji daiti ama waya haitare group amu oyena adrigi amuksu madu oye haidra su hosi habi du sume nahawai palel da IRB han bunin khalak ba matam du da palel da NSN IMG mi taramu numena kaptana IRB na kapka hat pa khulai mayam ama akhoi logi ba lere police recover tawba akhoi IRB tawduna adugi matam du da khulai sing ado mayam khang khang na bawani khulai do loina ba hangat khi mu lo bikat khi ba adigi mu NSN IMG luching ba sis phadi sanadre harini ko sai je sanadra bani na leitra ni na phari ni nawai Tamenglong de lungaleng asumda sanabati tong asumda lungaleng moi leader phaba leikre phaba do dum mayam adum watho ki do dum thadokhi aduna ya ji sis fair thasengna sanadre hakana sanadabalam da sanadabani na khulai pai na chatpadi ya di hairaga adu so mu kano da Manipur da designated camp leiba yade adu leiba yade di haire sanadabalam jida adigi noted camp di lay na mo masi India government su yai army na su yai police na su lona bi yai noted camp lay ada oji leiba sis fair gi mong se masi pura bibla chu sis fair gi mong mane ba kano da sanabrai su sanadaba Manipur da su sanade hai ba sanadabrai su moi camp ti adum thamba camp sida awa tasengna sanade hai su masi akoi formal oina sanade hai bani sanabagum mane lay se kano da moi gi camp sing da lay adu informal oina sanare na khanta ra boisu aseng badi se fair se leita ra boidi khulai pairaga moi freely operate to be yade ba aduga hai kana go mana ase yamna kana ne masi bari yetna ne ayaba sis fair ni anywhere adum khulai ase thadok na ga leibane ado Manipur manung da changaga NSN IM ga sangai phulga kapna bagi wasi hai lei di lei gi bra pha ba khot ba ga di lei ba tagre ko aga thoina ta di sis fair sana ba gum ju towi sana ba jum towi sana ba gum ju towi sana da ba gum ju towi ba aduna masina pura maksina loina ba kana si chaina ba film ja le hal le ba adiga sai oza ranjan jo haibi gi koi oza surchandra jo haibi gi ba wa da in kitang haijaning ba amale Kiren Rijiju gi wafam da NSN IM na Manipur da freely operate towi ko cha chalaga lai haibisi khangde na haibise hoji ga information late haibise mase ai hoji maki wa na te masi Delhi de le India government gi wa su na te adi Congress na le UP government le namba du mai le bi ba wa su na te ba
ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯏꯐ ꯐꯖꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯌꯥ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ NSNꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 23-23 ꯁꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ 23 ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯣ ꯌꯥꯍꯜꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯕꯗꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ NSN ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯑꯕ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯈꯪꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯏꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ BJPꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯦꯟꯕꯃꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯦꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯌꯧꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯗ ꯆꯩꯖꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯦꯟꯕꯃꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅꯗꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦ NSN IMꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯤꯔꯟ ꯔꯤꯖꯤꯖꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯄ꯭रेस ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄ꯭रेशर ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯇꯠꯇꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯗꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ UNCꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯄ꯭रेशर ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤ UPAꯗꯁꯨ NDAꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦꯗ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯏꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀꯦꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯃꯦꯟ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSN IMꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯇꯦꯀꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ paramilitary force otherwise why should we request ching tinaba akhoi request over nate anu ngasai siguma thorkanda akhoi gi paramilitary force gi mating derka NSN ING plus out togerba NSN ING plus out togerdi full scale operation togerdi ahoji leriba arms and ammunition NSN IM the leidhariba arms and ammunition state force na leriba arms and ammunition gi heleba go masi edu moin hen better equipment hoji leri mongse but ina kam kai do legi si orga de khona moin mateng pangdirgadi akhodi laira bi state hekta darkar leidra ani permission chang arms and ammunition leibai se sophisticated leita india government gi permission changiba ado khoi permission niba khara lei hoji for india government pirak taba so that we can fight anu sai adu mayam leibani na koi paramilitary force request hoimne adu state government ngamdraga de adu ada habduri ai akoi dante ba arunachal su operator ni moi assam da su ikoi koi dinga assam da ko NSNM kari to bai news report lady jinba intelligence report koi den kum lai grajani india government ge adu koi na ngasai blame game da haita khudung sabal lawra lora awaba da khudung sabal lawra ga blame to dudi ai home minister oisunu Kiren Rijiju oisunu kana oisunu mati unfortunate ne lo adu matang sida akoina paramilitary central paramilitary forcing extra mathuk tabagi kauri basi akoina du mayam su khangnare NSN IM ga ko ceasefire agreement se central ga leina banina central paramilitary entra ga koi central gi forcing siga makoi ge yana khib gi mong ma du Manipur gi soil itatana tai makoi masen kul thana di habi porpok lere even handak ki imphal more lambi gi thokdok ta habatar mi hum lekhi dani pan so khibe thokdok adu dasu inang nak pada ko gi Assam Rifles ki territorial army gi kem yam lai changsel lakte ko chalte habi mateng pang di habi wapong ga yam lai besinadi koina sumba mateng su pang oi da paramilitary force mayam central force mayam se kauraga kari kana gadori bun state government sum kaul leri adu sopodi koi Manipur state ki security force sing se masi hena mapang kana mana phatabro adu makhal ani ni koina sokpang mokpang de di yaroi ba ko akoi hana su dum tawbudu
पोर्टसिम लुइसनबा ngah ki temporary ki blockade tu temporary ki bandugi ngah ki pang bai bina wak amaneba in a sense I am Manipur lesi luisana ba pang ba center commitment there are these are two different issues neba ana sai akhoi de kangkal amasi akhoi gi resource sum changro Manipuri resource ga ai simple thing da amarom da ri kara special category 90-10 the phang marjui 50-50 100 neba lemu sophisticated weapon je mase khoi weapon je upgrade to matam da India government gi permission sangeba okay adu moi permission pi na baraiba is a big question mark okay na lathi maga ai di kanoga lichai amaga lichai maga langna nongmaiga kanoga rifle nga natra 47 AK 47 fight to ya pontim ni moi pari video khoi hena fan fight tai okay if we are to fight aro khoi fight to ni husu fight to ni idea duga tabodabu central government sincerely masedi state government tamateng panga collaborate to mthang yo at state government haidana federal structure ne ko tawni he to ya ponte ko samna re khoi armed forces special power tang se disap area ani ko lokthok targadi automatically chatleba ai armed forces special power actually ai operate to ya diba disap area se ko lokthok te Nagaland innocent akanoga ai India ka minga collaborator oriba India the partner oriba si hanjan se ceasefire su lerba Nagaland hanjan akoi request to wada center tawgunu har clear hai koi so koi is government so segmented to wada central government to kan ek to re anu asa ekta akoi amaga cooperation madi darkar laiba okay amaga amade cooperation nei mathok tai habani akoi Kiren Rijiju masamang su maina phongdo pirami ani maki cooperation mathok tai sumba koi humanitarian crisis tadi akoi political minus blame game kana roi punna thabak to mathok tai hai tu bojana ayujana aina hangjakhiba question da akoi koi Manipur police si na Manipur ki security force kitang improve to mathok tabra matam da koi source lejada bagi wapum constant khara thambiri adu fund leitaba targadi resource leitaba targadi ready fund nate khoi na number si any number hengar padu khoi fund consume le plus ngasai gi arms and ammunition equipment do leiba na permission su sangi ba India government gi adu hariba hoi permission ki wapun to an thamura khoi gi hujiki resource ki matang da haiba targadi resource leitaba targadi handak district direct karigi damta sembiri bino handak loislam dai si da thabak department khudingi mayam lokhal ai hujik hujik su advertisement lo je ai ri ma si khangda ban ri pongang ni ba akhoi gi finance commission laktoi je 15 finance commission laktoi ji next year 2017 gi loyer pade appointment pi doine sa adi de koi non plan ji transfer of resources si mechanism am nei id director planning or pune yamun khangi go adi government la pune isa director planning or pune adi ate to pa pham mem jo pairam bani na sai transfer of resources la kana already sanction post leiba adi amu administrative convenience ko ying de yaroi adu ngasai adu de khona heng non plan grant si to wan khona sahi ani ahungi expenditure train ma yeng kane ba 15 finance commission la adu de sanction post leiba mayam jibu akhona fill up torga darkar de leiba block hangthori adi matam de hangde ya da ba adi yezu officer remote area da sokote office hangde bizu adum blame to ba hanga so resource rit tangai phadbe koi remote areas sing do koi sakot na ba hang na within the constraint of the resources adi leisure ke so koi hang ho na batai adu tawri ba thabak tu state ki di fund na ba tor ba thabak ne ba adu koi adi mi ki post le bidu adi loin ba adi fill up ta tawru gun si kala ran to do okay so matang sida Ranjan respond to pino malo jai ai point systematically kitang hygiene koi maru surchandra su bhajan tan panbiri ko federal structure sigi nium se state ki magi leiriba law and order problem si state ki full responsibility ne ba adui mathakta unified command se sigi coordinating committee ki chairman se akoi ki CM ne ba everything report tawgera natragana even ta sai gi lokchau da sangha ba so nongoi ka pe se why didn't he command asara full to command tawdi kari gino satring mamang da then nongoi lakhi do kari gi ma adugi ke no tok dage home minister ke do lege koi state ki si ai blame to na te ko as a citizens prajavna feel to budu ne bai hairi se masi leire sima su function to dre adagi state ki force si competent wai te nagal underground commit kan to budai na panbi ki pato
मधु अपग्रेड तो दरकार ले अपग्रेड तौबदो दरकार लई हाय कंप्यूटर में देबगा होइने अपग्रेड तौबदो दरकार लई हाय से अपग्रेड तौनबगी दमुक्ता मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस ता हाउ मच ऑफ crores of rupees कनोगी यूपीए सरकार लेगे दे क्याम काय करके करी मॉडर्नाइज तौर के देन टीवी डिस्कशन अब दाई ताब फंगरे मतम अमगी डीजीपी जॉय कुमार ना हाय करे स्नाइपर खर लईगे अदु सिन अदु लईगे न लई कांस परमिशन फंगन खर लई रेबो अदु अंडरग्राउंड कॉम्बैट तौद दिसिन अदना वीआईपी सिंगी मिनिस्टर सिंगी मखोगी कनोदा एस्कॉर्ट द पाइ दिसिन एज ए प्रेस्टीज इन तौ लेरे ना पोंदो किबो लेरेबो को सिमसु लेरे अदगी याम नुंगाइतबदी हुजे अखोय सुरचंद्र सु पनबिरी दरकार लेदना थबक हापीने हैबो 2008 ता 8 ने 9 ने 10 ने सिदैस्ता यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का मतमदुगी यूपीए की को मदुदा अखोगी सिबरना प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी ओइना एमओयू अमा साइन तौनगी मणिपुर दा हापीबा एम्प्लॉयमेंट पोस्टिंग असे अखोगी दरकार लेबदगी हेले अदुना राइट साइज तौरो डाउन साइज तौरो ना 11000 पोस्ट असी with a package masi down size tawkiba ado huji 9000 omu hape ano wo district hangbugi revenue ya adu gi hape asi post create tawgrabra adum di highway planning purambani aduna transfer tawdori ne hairi college gi oja mayam ama recognize tawre ekoi welcome tawi oja sing du gi support tawgodo koi appreciate tawi am congratulate tawi tolopti 1st April 2017 dai pigane ba this kind of administrations masi ekoi praja moina ai si political party imdi yawedana haibina this state says smoothly transparently with a good governance to honing ba masi tawdabagi khudam si yamna lei masi ekoi na blame ge natte maramaduna masi gi kaino se police modernizing gi thada gi paisa kadai sat khre adagi lei gi ba sophisticated equipment undergoes kadai sat khre sigumba mayam se coordinating committee gi chairman na kari taw leiri home minister na kai daw leiri ha home minister kai daw leiri coordinating chairman na kai dawri cm na kai dawri habni isam sambida ar hairiba lakhiba police modernization के सेंफम सिंह अदुगा लेखिबा मॉडर्न इक्विपमेंट सिंह सि कराइदा सिनरिबिनो हाइबगी याम चौबा क्वेश्चन अदुमदि लेरी क्वेश्चन सिगी पाकुम ब्रेक की मतुंग दा ओजा सुचंदे लाक्चगे ऑन द नोब्रेम त्रोचगे ब्रेक याम थोंजरके इंपैक्ट न्यूज में तानो लेपि Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo Welcome back. Adon Birbasi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM Manung Hutna ngasi khanajir meba si how khiba numid yankai mari si leptana chathargli by UNC gi economic blockade masi gi China amadi ngarang lamba minister of state Kiren Rijiju na phongdomba economic blockade ka mari lena ba phum singi matang dani mathangi question se yoja KHOGENDRA da lakchagi yoja Kiren Rijiju na khoi tong oja da su lakchagi adu oja KHOGEN gi modam ta lojang yoja khogi security force mayamal thara gani Manipur State Govt su request to khibal lere lambi da su mayam lere yorokhiba su lere han wapum phongdu piramni matang sai sida mayamna hani bo hangdi hairiba security force mayam si thadaraga khogi marakta khogi mungna bo yorok targadi wadu si ultimately prajani maduna maram oidana atoppa mu irang mo horpo ya habi wapum lei marabada sumaina security force thajan bakhatana economy blockade ki solution so egadar economy blockade se leita ragadi security se thamna nam na sum akoi chahi chupa ma len batari bra kari havin raj adani ya maru hoise security force hajalaga nafu apu da sat pai je masi hoi security force yauna attack toro poi thodok koi driver sok po leikre police hom leikidre adana nafu apu da to thabai je
security force away masi hojik raj na hariba kapna ba di si yana pamna thok pi ya mi angam tan ba thok pi ya matam de hoi security force ta so pan to wai ji yam noi te aw matam de sok to ji di micham ju yam sok ne ba sumna gi sa na ba pot phang da gi nat ba area adwai da kapna rak pada pham adwai le praja mayam sok pa khot pa adumang ne chief minister na nahan khoi gi sanapati da satpa dang ama pot logo sarkar da mayam yang horok pado security force nam to min kem to na halise kai no da madro pado thoga pado nu da tho noi kamna bu khona ba to sok to ji mi sam prasang ak ne ba aduna security force na daga nam ha da na chieng chak porok pa pot chei da karo pot chei porok pa je masi hoi tangai phada ba khudaki oina to budi yai nganang Kiren Rijiju na haram bada masi lo khatori ba thorang si matam khara gi da tung koina gi ha ba ngasidagi horaga tam kuina gini haibane ba adu miyam ta sengna pamba adi miyam pamba gi nate achumba khongthang di masi economic blockade si lokthok padu ne ba lokthok ba na phuda gari chalaga economic blockade lokthok ena haibadu nate ba economic blockade se hoji kauri bi UN se na lokthok khibadu ne ba understanding amada bhap tana ba parakan da lokthok khibadu ne ba madu nata duna hoji driver kangbu su adum masi pamda ba throk thok pai se asi na nang bane kanam ta chatning dia ba na mu ta chatlu ya ta na gari me am koi hang bu pu sakim bisa chatta ba yauri ki ba kot ba kaino da security force ngak pa labi da su ekta moi ngam to da ya de na torok pa kangbu si muna ba si da dum khulong thi bai nang bai se aduna khulong thi nang bai se soi da bani soi da tholakani nong ba soi da tholakani ngasi thok tra heng thok tra ha so aduna khwai da gi phabadi fadana masi wari sarga India government sagera Manipur government sagera wari sanarga losanma porakpa di economic blockade se handon ba aduna tana security force na som tar Manipur gi dakar ni piu har kan center jo arang harami duni masidi humanity gi kano ni miyo bi singba sangbai thabang ni crisis ne aduna masidi goi di lambi thingba yaroi nampu da sapna di apa poroi aduna khwai phabadi lokthokhi basini okay khwai phabadi economic banate lokthokhi babu or so mo or lokthokhi baduni lokthohan ki baduni adu matang sai sida ozana khoi ngasai break mama ki police modernization ki su pakhum pibin dong mali adu hojiki oza khogen haibi khiba economic blockade ki matang sida question ama hapcha hoge oza surchandra da khoi hojik leri ba economic blockade ki crisis si state government na masi solve to bang amroi da bazala ngamroi da bo utar gadi khoi gi Manipur government si laibagi kari mathak taribagi habagi question dani oza kare having thana pedu break matung da surchandra la ke he di ko tangal pa mayam da equal chance on pizza by the na ma hagib ne ba break matung da one la ke si not by me okay rang sai madu I'm sorry adu di na ma hagib po ne adu animal khumbi bi ani police modernization la ngasai hanai DGP panji hui BJP lemni ma ni khwai di sangba DGP ormi si ha adagi ada khoi upgrade to by si both infrastructure kidi id building magi bere kari women constable adagi opening of the new offices si mayam jeona ade arms and ammunition animakta ne police upgrade to by si ngasai khoi fake ne ba matam ma aisu law and order parmi memni imphal sira haidi belly sita laikai da openly nongmai pairaga khoigi chatpagi nongmai pairaga attack tobagi si mayam man imphal belly sira basically ngasi si haidi mayam man ngamsilaktri si te mobile da paisa thobon natna ti si nongmai pairaga toksilapasi khoi haidi ngamsil khoi wipe mak dai kanu culture ngida bom mai kala khoi langdharim ne bom la ko around element laga anu ngasi ringam selectri si mayam si mi da upgrade torpa training torpa ari equipment da upgrade torpa henelation lakpa adagi building infrastructure ari sagoi man ba palenga si akoi khangpok sang man bam lem jan outpost oidna ngasi police station warga upgrade tor iba ari commando palenda ga thama iba palenda phone operate tor masi hana dong le ngasi si kana ngam phal tirba si mayama upgrade tor iba detail account ko na madula sira press karida ari yamin haru beju darkar lite ko adagi AK-47 so 2-inch motor so hana leram masing dagi ade amuk security VIP hari mantri bo oider BJP ki VIP hoji security pi odana home ministry dagi iraga security birisiri ana ngasai eta
हायर गरीब मंत्री वरी मिजरी हुजी हुजी मंत्री दी तो खरो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंह करी सिंह तंगाई फर मी की लाइफ ता थ्रेट लेरगदी कोई पीबे तारने लाइफ ता थ्रेट लेर अदु हेता पीआईपी अदु अदु बीजेपी वीआईपी मैम ने कइदुना मसी सिक्योरिटी सिजन लेबा कइदुना इंडिया गवर्नमेंट देबो स्वाइ रे पी assessment भोग तौदन पी ओदा अली तिंखतन इरपसि थे लेदन हुजी अखोइना केस सेनबा हा केस बौ सनबा बीजेपी की वीआईपी साबो पी ले अनु सिगमसी ब्लेम सि तौरोइदमनेबा अरे अमा ngसाई स्टेट गवर्नमेंट इशू अछि फ्रॉम टाइम टू द हानसु ब्लॉकेज से हना किसल आन बनते it is not a first in the history अरो अखोइ बैक चैनल न सिंग ममा अखोइ तौरगमसी इशू सिंग ngसाई force nan ताविरंग मनी कोई आइगा डिस्कशन में अतोप बीजेपी के हट फोर्स न लो कनो तो बनी कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर इन मनी कब खायरेगा कोर्ट गारेगा अलगे ममांगे अतोप सीनियर ना कोई फोर्स कोई सी ब्लॉकेज थोन फोर्स नाक्तना लो एबाइडिंग ओबे याई हाइबे फोर्स नाक्तना यादि नुपी अंगांग सोंद बाइसिसु अखोई अचौबा कनो अमनेबो ऑब्जेक्टिव अमनेबो यानि मखैदि पोलाइटली हेंदन तौदर हिता मोइसि लो थोगारगा लेरमनेदा नुपी अंगांग ngasa silwini sinabdu tikata kapto loire ne nongalagadi ha mai pidi mejo adum hodoni madu class su laktana ba and different site gi yes material su porak na ba in the meantime koisi solution su porak back channel ni moreover phariane in sen img bo akoi gaitir operate bro uncc mausa blockage se bo mau bo thelage ne driver में माउ हुआ मुझे सर रोया दी unless blockade तो हंड्रोड तरह दी नागालैंड में फाउंड इंद्रो नागालैंड में दो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सिर्फ होम मिनिस्टर ना फोर्स हाजिर हुई आप रहे और मैं से अंडरस्टैंड तो नंग कोई ngang खंग में नगे दोने अदो बोझा कोई नुकाउ दा नोंमे कुन लाखिबा अदो कोई सोदा लोचाउ दामदी बोंयांग दा कोई पुलिस अहुम सीखिबा अदुगा पुलिस 13 सोखिबि थौदोकसे सिसु हाइदि मिचम सोखिनि हाइदुना कोई वारि सानरगा दुम लोचनदुरि ब्रो वारि सानरग लोच होय कोई we are on the hunt moi ngasai semnasu adi moi unpunished thado he hunt tori bene bisi adol karai da hunt tori kar mai tori he jodi moi di miro ni question jem ne mapam da akoi hunt tori ne tawdo adusu akoi gi songi si akoi gi nungkaw gi si oli akoi 20 mu tele bene moi lai di 70 gu mane ko Central Intelligence Report कोई intelligence हो अन्य उतने और नहीं 70 को मने से अरे ओवर पावर अरे लेथोर बम हम कब से लेने और आप पता कि लेथोर बम जे कोई स्टेट गवर्नमेंट की फोर्स लेते लेथोर बम जी सिंपल थिंग दा अन्य कोई मधु कोई कंट्रोल टाउन बदी कोई होने तब तो कोई सी 220 किलोमीटर ने बिजली बाम बोझे अरे कि मोरे तो माव बोझे another 200 100 किलोमीटर नहीं ऐसी मयाम हमरे उखुल जैसामी प्लस अरे कोई चौसानपुर की ना कोई टिपाई सिर्फ ओवर कनु मयाम हमरे कोई मसाई याम्बुई निंग बगवा नहीं बा स्टेट के एरिया से स्प्रेड तौर कर दे yang कई गुम्बक कुन्यु मले बिस्री हेक खोमजे लगे ओवर पावर तो वही फिर मले एनएसएन आयम ना खबर कुनु ते एनएसएन आयम ने यावरी जने एनएसएन आयम हरम दबे याई को मी कुनु मले एनएसएन आयम सुमाइन एटिक तो मुंजर कोई कैरी ना कोई मोई बुसु पनिश तो फाना को होनरी दुगा सोल्यूशन सोइदन लागनी सुम सोल्यूशन लेते लाया बनते अखोइदा नते सिंग लेबे सिंगनी प्रशासो हुजी हा कारजन सोल्यूशन से करम कांदर लागतोना हाबि याम जावबो क्वेश्चन न्यूज लेसे करिनो हाबदा लालिबा तारिख मंगा सिदा कोई इलेक्शन कमीशन की मिफम पांथोक्त्री माने ngasi मसिमक मॉडल कोर ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन की कोर ऑफ कंडक्ट की कॉपी कोई प्रेस थारे है बता रहे अदन इकोई कोई देबता मॉडल कोर ऑफ कंडक्ट सो लागतो माले मतलब सोल्यूशन से करम कांदर लागतो मसा मतम लागचरजनु हाइदुना थादोम दरिबर हाबि याम जावबो अमदि लेरि क्वेश्चन ngасai मसा मतन लागचने लाइदि कोई बोट बैक चैनल अमसु मी थार कोल को मैम सोल्यूशन तोनो होनरे प्लस अखोन ngасai रो NSN IM na back तौरगा हासी मासी मक्ति हनी दबनी UNC कनानो UNC भी NSN IM की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन मखल में नहीं NSN IM ना नन कनो राजनाथ जी का कोई सेम वारिसान बता इबो भी जी मुइबना डिस्ट्रिक्ट से पिरो है हाइडा नंग सोई तौरगदी हंडोन है नंग याब्रे हंग पमतमदा राजनाथ जी सॉरी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट सेम दबदा
interfere to with the maduri akoi requirement matungina akoi darkar matuna akoi semdok sim tension ba yai khaidok pa yai madu akoi tawni da e muibena haisi rajana na haisi same na openly higher natros ana in same I am the backings is very much there madu kanana control to tai kanana control to tai central government control to tai okay central government okay state government dagi central government da bol je mo hole oja kari habinu da ai ate te ga sai khana gi du so ai ko na haije ge hu direct ko na khoi rajnath na haire I haiba se masiga khoi gi state government gi chief minister na rajnath I raga tha ba chi thi se mamang gi discussion khara da pre ulamani adamana palli se district semba haiba si stakeholders singi concern yaudana semoi hai na chi thi si de I aba aduga somda folk tales hoina rajnana adu haire ada haire sidi se meaningless ko masidi prajada minambane na in lowi aduga chithi du na proof ne ba fake ne ba ko chithi du ai nan press to loi usagre ko adu da haire du ga pura contradictory oi asima thamjare aduga hoi akhoi su security force na raga lambi hangdok pa si pamde masi 54 55 days sure what the state government is initiative for talking on the striking groups negotiation to no kari arrangement to rage ba same thing goodwill mission object to riba smaina state na kari to rage magi peripheria mayam am lere district council gi mi lere leiriba mayam dagi MLA mayam lere district object gi rang hori sing si sigi mi sing si to raga negotiate to no ba kari step la khok rage ko ju pame peaceful da life the full time solution pame ba asigi posi koi ude aduga masi mayam si leibani na kari haiga damno khangre state administration se fajana effectively tauragadi sugum irang si thuoi hena idi feel tawi hoji oja khoi marupna lethot bom su pangle lethot bom si state si da kamai lai no state ki intelligence kadai lai gre kadai da check to ri ge hoji check to wi film urangani angang tuition satpa gi khau pha ga lupa tara lo bune ba khoi se security personnel sing se truck tagi paisa lo bune adu gum da di smart ko adu whereas state ki interest ta national interest ta tawrai ba sing se sidadi makhoi makhut tung lo la loi lai ba masidi akoi su high fake high people the loing khang he ba sigum ba si kitang modernization da the police ki training da fajana PBO ba state ai si kari no nation ai si kari no nangi people na kari no ga se state huji ki state salai biri bo authority sina police training da fajana committed and convicted to be okay adu boy the result will be good just Surchandra okay no respond to binu male koi chief minister na che ki ba aduga Rajnath Singh na home ministry ki site wang phone da wari sana ba khon mayam se home ministry ki site ki wari sa ki ba kemta leiti habi wa marang Kiren Rijiju phone mo sele kan da gi ai koi gi ai se honorable se masana Delhi da chatna honorable home minister ga wari sana ba sigi wafam ji si high si public the domain da honorable sim thongra ba ne ba madu Rajnath na I madu hairam dev si ai madu haigi de hai dev honorable sim go na si hairam mi adu ga si wari sana mi da minambo erongani no let me is what is hanarmo what is hanarmo camera da namho dirgadi public domain ha kana Rajnath ko ari Rajnath ai bo bina he jo lale engon ai ado high ability hai brai onul CM the public domain da thami ala blame game to roi dam ne secondly public domain da thami se it's a blame game it's a blame game wait BJP da blame to ne ba azar ne lag jagi ha monologue to nu gunse ana ari I didn't disturb you ari Manipur police ngasi ari commando khi kari police ma'am je haita roinak paisa khabira kari atu ata angang de patara mun bo khot pai je nagal police kar mai doi basta please talk with the state talk with the state one of the best police ni ali ngasi khwai sang DGP or medibo police training home minister kara kana lege ba khoi blame khoi asoi ba thidong na gi mohto ji mayam na pami ba lebak miyam na pami ba economy blockage solution ki ba withdraw to hon ki ba nampu sa pida khoi security force ta maga chengja pusrak pudna ta ba madu ki damata sirna ma hani ngana discussion ba da act of force na ga khoi stress cry da lebir ge Manipur state government se cry the stand to wir ge karam ma khoi yari ma khai di khoi huji amarum da central government gi help lor ga khoi force ma'am tharga jiri da alternative way da khoi puri isi another force na gumne ma'am security ma'am deploy to tawri ne ba se ana
adu masi another force no adu hoiba masai nupi angang mayam da thoi tan na phura koi kakhaira ga khokhaira tawado nei besidi ali okay force in arroy pala te sino jari ma minimum force force sino ro ya hardi ma du lanjeri adum economic blockade lo shin besidi karam lo shin gadri adu karam lo ngasai ai nei duni moi ga so khoi gi ai koi moi mi dialogue sa matham ta dar prasini back channel da koi information mayam sanna do bela te nan BJP wangang lo mo su back channel da sanna dem tro akuna hoje hajo do India ka mina so innocent MC ai control to mathau tai sine be kona hajari okay okay hoje party na traga men ani hunabagi mota hai oja ko gen lakse kari habi oja khogi economic blockade asum pending wana sum lai doro dalo economic blockade ai se adum chahi chupa di punchi chupa le bisu yaroi loisan da bisu yaroi adu loisan na ba ai na da hajani bodi masai da forces na ba di government kari tawi taw dia ba ta ba hoje goodwill mission ma hoje kana thabak taw khalai adagi kaya ama su tawgi thabak tawre ada goodwill mission ji ai na phe tajaba khangjaba da moi ji akoina kana da government na adagi फजना मसी आई मोइजी थाजब थामग सिनबा याब्रा ना खले मोइजी UNC कांटेक्ट तौदना कमाय तौरगा शांति ngasi wari sanapati da ngasi makti sanade ai khangbuda adu sanani chakani hena to sakani adu moi phangada ba khotba phangada ba nate pau phangna mi swaida leitaba adu magi delhi da legi aduna wari ju sani goodwill mission na tawri je sumnagi UNC ga wari saba khak tu nate akhoi mi mayam je bhab ta minadra boidi sida Oji koi yam pam thod wa ka thue gari mai gyan men ta dana thana ba adi office mai tha ba adi pot chai sumnagi economic blockade na pot theng ban ta ba mun ba lak ba phoi ba adi sum ji yam tawre ba siba mayam si tawdana ba koi Manipur da khunda minari ba goodwill mission da yawri si loina mak sure jati khudi mak sure na ha yare aduna moina tawri ba thabak si mayam se shanti hoina handaki irang sidang masida rang tawji haibana teba masa ai particular mission am khaki wana te ko Manipur da le mayam civil society mayam na punna masi hoji changsel ai changsel kadori je lai ji punna akoi ji nungsi chana na hingmin na ji haibani karai da kari asoiba leigre madu khamdung na ga thidu oga asoiba mayam je lehendana ba akoi masel gi manak da pau phauna ba wali ba nahan maki khurai da thoiba tholok si aseng badi akoi ju ha khudak ki de loina khamgam de si ju aho yamna leirame ba masi marak seda aho ba yam leiba mi duna heta sauraga mi sakpa du thingba gi wasu na tabada to aho leiba sum aho ba je lehendana ba goodwill mission go ba adi ani mission lokale ba thabak sa masi da khoi mayam sakna punna support to wam changi government na su adi political parties sing ani civil society organization so adu mai dok duna hai masi mission jina aseng badi masi mediator bo oidori bane ba moi tawre je government gi marakta digi UNC khangde mangde handak kijana de any tum koi bogi sana na bai torok bane ba adana sugumba mission mayam lakpa se somda mayam puna government su mai onsan ba mateng pangsan ba digi moi mission ji ata khangba de akoi masel unnecessary da aduna adu tawre khoi adu tawdo ni gaina akoi medi wai ha de mina keno sar ga khoi sa ga ga do adu mai wakan Kanada di mob culture sagat pasi tok pa sumur changsel laga sumur mission lom jada idi mai onsen ba chumbra okay mission lom sida shanti peaceful coexistence gi mission sida sanction ba phai habni matang sida aroi bena oi oja ranjan dalak chego ja akoi ngasi ma hatare koi all Manipur working journalists union gi president yauna koi team mamana Rajnath Singh ga New Delhi da unalga wari sab matam da koi zik sumai tok dana wari UNC ga wari sanarga loisana basu yam kon honari haibi wapung na chingmo phongdo khibele re adi ikoi koi handak BJP ki tema masu Rajnath Singh ga unarubogi mayam lere adu bu hariba economic blockade si karam kanda loisan ki ga daga loisan duri bra loisan loidro haibagi yam chawba question ma hojik se dum targa leri haibadi UNC na taliba handagi talaga laibadi man haiba tare masidi koi naga in inhabited area mayam si masi makoi tanaram dana district sem ba yaro habi wapum leibani na hojik sem grabani na masi karam loisan ba yani khan biuja center na ngam duri center gi wang hang na te state na so semi ba district sing si gi dam tane se fully convinced to wom sangi fully convinced or ga di e yabam tho e na khale aduna let us hope to end this economic blockade as early as possible okay yam tuno lesson bana lesson mo hono sana ha pani stakeholder have si mi khulung bo bana teba tariba area gi kari mi sindugi on the whole in general matan bagi stakeholder have si not everybody ba dagi koi masai ne blame ho koi editor hai do koi goodwill mission do koi Manipur government su ngarang simin sa una bai tabiram ngani goodwill mission ase afaba kanomani koi everybody koi support ho ni but
UN sigi blockade nate ko counter blockade su ani makse khoi lepi na khoi mayam pun appeal to godone okay counter blockade amadi economic blockade ani male ba mayam appeal to godone havani aroi bo ina ai oja Surchandra lakchani se khoi district are sim khibasi masi haidi sumaina irang se hujik thola kan dabudi mayam hainar pani haino budi masi hujik ki tanja se da hai batare hadi UNC na already economic blockade la thokhraba matung da marak ta la thokhi bani na masi haidi yam chumma khongtha ama aran ba timing da la thokhi bani khambi bra habini haidi kanoge khoi gi jiri isa maksu imphal iski DC wan mi okay jiri dagi kano da poraga khoi gi sida DC gi soi lo la faisi unfortunate ne to bodo ai hana discussion ma da very sigi platform da so ari khoi ISTV da so district si to bodo reorganize matam da khoi gi sana sadar hill sai si sadar ji abbreviation ni ana kangpok pi habina pai arigi amano arigi district council ju mi gi tongana leiri bene to bodo tawring da Surchandra si so crowded overpopulated ana Surchandra si ani thok thok pa ai koi suggestion ni yarga de koi agai kanoma torgat about kan district reorganization committee m torsu yai aluga koi even thobal district si MLA tara ni leibo sero dagina kanu hori koi lilong ho je 90 km hin sang okay asiga si ani thok thok to basi hari ba steps si buti mayam so welcome to economic blockade manung da law thor pani na any time da pharmacy torpuda everybody should welcome adu boda economic blockade law thokra matung mayai chabuk tarik amad economic blockade hokrabani tarik 9 da district law thokpa habasidi maduna maram oidon economic blockade hena sangbi maram oini habasidi government so adum idea lebirangoni adi naga sun federation ding ase aina taba hoji pau taba da moi moi ki kano du ban kano kari do handu etare se afa asam dagi pressure trap dagi na yes aje afa kongrang amne aluga any pressure leimagi adi district law thoi okay hairagadi madudi yaroi adi darkar kundu law thokadam okay yam noise ngasi gi thorom sida oja humna tongan tongan ba mosing thambiri atu bo ko gi ultimate oi pa mayam gi apun bagi apam basidi oja hum ki so apam basidi ko economic blockade atu matam lotion mani atu blockade economic blockade amadi counter blockade su to bidana ba mayam da appeal to bani on the ngasi gi manu hungi thorom se matang sa lotion jarge ngasi gi thorom sida oja Surchandra oja khogen amadi oja ranjan lengbrik ta thorom se ba thawa happy khid makta oja hum amuka na thaga chonduk chari appreciate you joining Masin ngasi ki manu hunage thorong ngasi ki edition se karam tobi bagi ko takhan birpa yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tobirga comment amadi feedback tha birpa yagani with that this is Raj Ranthomam signing off khurumjari